U programi učestvovali školjare 4. klasi, ktorých privítala učiteľka Slavica Čelovsky i členi Kužatva, špivače Nataša Tamač, Marko Bojila i Katarina Kulić, ktorí na harmoniki provazil Ljubomir Sakač, a Silvija Magoč prečitala tekst o dilemoh o pohodzenju Rusnaca. Того вечора съм читала един текст, котрий був посвячений руснацам, že і питання були поставлені, що у стварі ми наистина маємо тих руснаців, котрі ще нам так волають, чи то вони роблять вообще. Bar som zadovoljni, že nam prišlo predsedatelj opštini, že otrimal prihodnu bešedu. Prihodnu bešedu otrimal i Stevan Samočeta, jak novi člen Nacionalnog sovitu. Interesantne poveže zo Skocura jest až pejcoh členov Nacionalnog sovitu. Ta rachujeme, že i bude dáku zväčší angažman i že hevto, co v ostatních rokoch robíme, dobije jakýšich svoju poentu u tým, že nacionalni život, kulturni u Kocure dákus išće pojde na viši uroveň. Po zakončenju programi predloženo je druženje na prihodnim koktelu.